Dobar dan, doktore. Dobar dan, gospodine Beloša. Kako vam mogu pomoći? Vidite, doktore, ja imam jedan problem, velik problem. Kupio sam patike za trčanje, ali nešto s njima nije u redu. Pa reko, budem došao do vas da mi možda date neki savjet. Recite mi što vas muči? Eto, doktore, primijetio sam da sam nakon 2 km trčanja dobio gratis 2 crna nokta, a ta 2 nokta nisu bila u cijeni patika. Jasno, kupili ste premalenu tenisicu. Kod kupnje tenisice za trčanje obratite pažnju na to da kupujete uvijek minimalno pola broja veću tenisicu od one koje inače nosite. Da, jasno, doktore, ali imam još jedan problem. Penjem se ja uzbrdo, babi u vinograd, kad odjednom ja paf, jednom, drugi put, treći put, 4 puta pao. Reko, što je to na patkama, skliže se, Gospodine Beloša, odabrali ste tenisice za krivu podlogu. Ako trčite po blatu ili makadamu, bitno je da odaberete tenisicu koja ima odozdola ripne, da vam se ne kliže. Ove tenisice koje ste sad kupili su za cestu. I znate šta je još, doktore? Dođe meni moja Marinka i kaže, eto tebi Beloša 50 maraka. Otkupi patike za trčanje, a za kusur kupi 2 bureka i vrati se doma s njim. I naravno šta onda bi nego kupi najjeftinije patike. Kada kupujete tenisice za trčanje, razmišljate na način da ih kupujete radi svog zdravlja. Ajmo reći to ovako, recimo da netko ima problema sa vidom, normalno da neće otići kupiti jedne naočale u kiosk, jel tako? Dakle, otići će kupiti naočale koje nešto vrijede jer će u konačnici oštetiti vid. Tako je isto i sa trčanjem. Jel? Uložite u tenisice. One su vaše zdravlje. Nemoj, doktore, da sam ja to prije znao, uzeo bi ja Marinke cijelu penziju da si kupim prave patike. Još, doktore, vidim ja njih lijepe, divne, krasne, stoje tamo na polici i ja si mislim, on tam rekao, kupit ću te, prekrasne su. I kad one neodabne žuljaju, nije to. Gospon Beloša, drugi put gledajte tenisicu po funkcionalnosti, a ne po izgledu. Ali, doktore, prvi put sam naručio patike preko interneta i dođoše one mene doma, kući i ja njih isprobam i one s meni premalene. Jednostavno noga ne ide unutra. I sad ja mislim što sam napravio, Marinka meni odmah vraži u materi te patike, vraća ih od kud si ih uzeo. Ništa, ja sjedam u svoj golf dvicu, dizlo i pravac u butigu vraćam ja natrag patike. Naručili ste tenisice preko interneta. I što sad? Stigle su vam premale. Najsigurnija, provjerena verzija je odite direktno u dućan, isprobajte tenisicu i znate što ste kupili. A kaže meni moj rođak, on je kupio te patike. I ništa, ja poslušam njega, idem pravac u dućan i kupim te iste patike, a sam se zajebao. Ako dobijete preporuku od nekoga za tenisice, nije loše i poslušati koji put, ali svaka noga je drugačija i svaka osoba drugačije gazi. Stoga najsigurnije je doći u dućan, izabrati nekoliko modela tenisica i onda odlučiti koja vam najviše odgovara. Ako vam je video bio koristan, stisnite subscribe i vidimo se idući put. Pozdrav ekipa!